Hakajing ka parlok kapdeng ka Maldives persia ke Pakistan. Hakani gajing kai ka Pakistan kalau ko dengan amcop hadin bagalapan pelit ya ka Maldives lalai gulanot. Hakajing ka Cambodia persia ke Bhutan. Hakani pat kajing kai ka Cambodia kalau ko dengan amcop hadin bagalapan pelit ya ka Bhutan lasau gulanot. Hakajing ka persia ke Lesotho bat ka Kenya hakani gajing kai ka Lesotho bat Kenya kila kai la mala cigul lalu tang gajing kai haduk bakut ka 2 menit. Sebagai jingla ka pedang ka Slovenia perspektif Brups akan jingla kai bro atlet tin tim dilai kai lamar la cikul. Sebagai pakai jingla ka pedang ka Afghanistan perspektif ke Bangladesh under 23 akan jingla kai bro atlet tim dilai kai lam la bicar lalu bersama jingla ka hadu bekut ka kendai pe menit. Sebagai jingla ka pedang ka Northern Ireland perspektif Juni akan jingla kai ka Northern Ireland kira ko dengan amcop hadin kalau lebih ke Juni cikul lanot. Sebagai jingla ka pedang ka Andorra persia Liechtenstein akan jingla kai ka Andorra kalau ko dengan amcop dan bala pelim ya ka Liechtenstein la argulanot. Sebagai jingla ka pedang ka Sweden persia Greece hari jingla kai baro asli ini tim ilai kai la mar la argul terus tang jingla kai du pukut ka kedai pe menit. Sebagai jingla ka pedang ka Spain persia Iraq akan jingla kai bro arni ligi nigiri ilai kai lamar cigul terus tang jingla kai hadu pukut ka kendai pe menit. Sebagai pat ka jingla kai pedang ka France persia ya ka Ivory Coast akan jingla kai ka Ivory Coast kalau ko dengan amcop hadin kala pelim ka France la cigul lanot. Sebagai jingla ka pedang ka Czech Republic persia ya ka Guatemala akan jingla kai ka Czech Republic kalau ko dengan amcop hadin kala pelim ya ka Guatemala alai ko vehicle ngakar padi pi kebedan semai pada kalian panjangnya itu subscribe mapin air kum kada kejengkersan mapin yor job di peman kasih kublesi bona.